le tuna chuan lesson review 7 na kan en to tanga pacemaker lesson a chuan an hnung ber tur ani dawna ema thila saum lowa application form khatian pian design dana khan ma kan thir to nu vek kan mang dawna chuwa chuan chip cher tun ka sei lowanga a om sak kalat chu ganga chuta chuanin I kan man tlang puyang chi te ol sam ang chi te ka soi zum zunganga ran pa han ti bak tur om shan lova hi tuna kan ti tura chu ni maya dale thu chut pa nga ko pha ni maya chena hian hinga ter triangle te kan pota hinga te por triangle kan pota kan chu ha thu kan chu ka ka ji nu ka kan thiam nu ka khania hen te po hi tuna kan NB ka hi chu tiang chu ti tu triangle po lai po tu ka tiang chi chu tiang chu ti tu ti thap thap ang chi kha om shan no ma ni rem hriat dan le ma ni thiam dan anga he tianga chu thei tu ra siam ve kha ni maya thil har sa ni lawa amaro chu enge mohan man ol sam bi ang te te om trina chu chu ka sei gen dia tanga henga chi te chu triangle po a asuma khan texture po le thu chut kha ni mai hen te po triangle kan pota no hen texture kan pot lenga thu kan chu le kha ni maya hen ti te pot chut le la kha ni mai chu hen ho hi rectangle po a line po de de kha thei tho amaro chu line in kar te kha a jau zong te kha pat po dik tlap tlap te har trina line po a te kha lo bo thak te ni khatiang chia khan line pot lovin heta ama kan no zir to table atang kan siam do ni chumi tu chuan heta edita insert object a adopt table 3.0 atam bok khan ben le ta ila number of row a chuan line khat sia kal pe wangin uan kan da phenga column sa khan column sin jange omin tinan 8 te polo om thei tel khan okay chuan hei hi okay top try close top lo hianin siam rem ve turani ti hin ke dia chin taila ti hian kan duanga ti ma kan ti no kan close le tapanga etana ron lang do na kha du angin ti tet le ti kan du na hmuna ti kan bata to mai turan ken khan ase nga ni chuanin he ta te po column sa kha kan da sei deu me kan du le tin sia khan ti khan kha table tagin heng chi te kan siam the ni tu na kan siam hian so he ta po hin entera hoi dewa hian hi hetlai ni po hi adopt table atang tho khan ta siam mangai do na line po rectangle po line po tin ti ta kha a po thla ka chu mon chuan eta edita insert object a adopt table 3.0 bo ka kan lut lenga row a khan 3 te lo nia number of columns a khanin 8 te po lo ni theya Induhin pot zimin in pot zawa nga tihian azim tu lai te ti zima azaw tu lai te pati zaw khani maya chuan achu nga hian han en taila achu nga hian hetlai mi hi achu nga hian thu lo in chu ta ni he no hi hatiang ang table chu ma thu omang ti re re kha chu he mi chu nga hian thu chu le ve tur ani tu en kim ka in pa chu le ve ka nga ti hian po jaw ngai lai te po ji ma te khan chunga tuin chunga amaro chu ane close up ta te na ron lang ve do na achunga tu chu da chu ta na ron vel do na ni chon emo edit lo nga ta se ta hen edit ngot thei lawa ka table chunga table khan ni ba da po click le nga table khan lut le te khan athu edit ngai te ro mi chon ti khan ka edit le mai tur ni maya chon heng ang chi te ro te lo om ang chi heng chi ho hi khamin emi alien so in siam zo nuwa hian eta edita insert object adopt table tagin adang hetlai achunga eti kan la chona ang chi a khan ang chi khan ate de kho bala chole mai turan nia te wada le mai tur ni maya chuan he ang theng chu etlai bial tiang chiu chu ellipse kan nia he hi po mai tur en te po ellipse kan patanga chung kan ti du manga en te po ellipse ka po khan maya so noi po hian ma thil har saum lo ba hen te po ten chu chu ta rectangle ellipse po sel khan ni mai ate khan
he patu chut pa nga he tu rectangle pole kha ni me kami kha pacemaker kan last lesson chu ni me engma thil har sa lova kan zir du be kami bangin he hi chu mi ri bi ge chu khati khan kan du to khanga